Hello guys, welcome to technology update. Uyu munsi rero tuje kubereka uburyo ushobora kuganira n'abantu bagiye bavuga indimi zigiye zitandukana kandi bitakugoye. Uyu munsi rero reka dutangire. Uraza uze hano muri WhatsApp yawe. Nuza hano muri WhatsApp yawe uraza hano bandikira message. Mbibutsa ko ngiye kubereka uburyo ushobora kuganira n'umuntu muvuga ururimi rutandukanye n'urwo uvuga. Abantu bose kabisa bari ku isi mushobora gukomunikana kandi mu minota mikeya bitakugoye. Uraza uze hano winjire muri WhatsApp yawe, uze hano bandikira. Ukande hano kuri utu tudomo tune. Uraza ukanda ahangaha kuri message. Ukande hano kuri utu tudomo tune. Uze ukande ahangaha noneho. Aha handitse translate. Hano handitse translate nuraza ugakanda. Tuhakande. Noneho hano bari kukwereka ese we uvuga icyongereza. Ubwo hano urahabona ko handitse English. Hano handitse English urabibona neza. Dusubire inyuma gato yandi kubona bitari gukundamo gakeya. Kandi hano handitse translate. Urabona ni English to Africans. We icyo uzasabwa uzabanza urebe umuntu ugiye kwandikira then noneho ube uzi ururimi avuga. Nenda reka hano hari Africans tuhashyire icyarabo. Twemeze ku cyarabo. Noneho tugiye nenda kumubwira ati good morning. Warahita mu cyarabo ari buhita byumva kubera ko Google iri buhita ikora translation. Good morning. Urabona ko kabisa good morning bamaze kubihindura mu cyarabo. Then noneho ube wabimwoherereza mubashe gukomunikana. Niba ari ubwa mbere ubonye utu tuntu tw'ubwenge kuri iyi channel, ndakubwiye ngo wigenda udakoze subscribe, ukore share, ukore comment ndetse wandike n'ikintu muri comment twazagukoreraho kabisa. Ndagukurikiye kuri wowe urebye iyi video ikarinda irangira.